hun har sa tak kan to mek lai hian Milarte po in an ti thei tok le an du sak na te an tong try na te an fans te le followers te tan an ti chhuak na sa hle a he chipui na ngong ram te tan thil pek tam tak pe in film khur taka om tur le him taka om turin min nge na ni he hun har sa taka midang te tan an luan chwa dan po hi a in ang lo viau mai boka Milar chen khat te chanchin kan chui zui lok don ani chumi ma in kan soi li ang khongai in he channel hi mi lo subscribe sak ve ngei la chuan upload therapy ang ilo mu vat zel theinan notification bell kha ilo met tel le zeu bok don ya KOURTNEY KARDASHIAN KOURTNEY hian midang te tan chan puina a the chhuakem kan ti chuan ole a ti in kan chang theyang KOURTNEY hian a website pusha he har satna atana lowin buat sai dan tur zia na article chu tarlangin kan ti ngei tur point panga atar lang boka kutsil dan tur dik khu le ha cheu dan tur dik mai khoi chen lo tur kut kor le mai kor wa ti le thu nei tu te thu zom ti te an ni apo sa hian soi chun som zelin co-founder Simon Hugs le a team Judy chung ko himna atana bungra siam chuak chin tu te po asoi tel boka an website link da telin he link an click chuan a chair tu te chu KOURTNEY chian thatak Simon Hugs a website Judy an hon pha dona he website hi chung ko himna lambong ro zor chwa na munani a apos hian a chair tu te thil lei thei na muna shoi lutin until siam chwa emergency kits pathum cheng sangli zanga achenga cheng si khat sangre zeriat man du than thei na muna a shoi lut ta dayani Kim Kardashian West hian Tunlai Hrileng ve soilok na pakhat anga an ngai Silver Brownin sangni pariata alozia to phek pakhat chu tuitin hele khabua hian kumsang ni somni a khovela natna chikhat thoklam har satna atheng don ani ti aloziak lok to a Kim hian hei hi du tok mai lovin a Instagram story a followers te zirtir na peknan a chen na muna physician somin anni hian kutsil dan dik tak le kuta inchi bai lovin kea inchi bai dan tur le kiu manga inchi bai dan an entirani Kylie le Kendall Jenner Kimi half sister Kylie chuan amade kha chuan he shileng hi ala serious vaklo ani mai thei mai khoi lo sham turati alar view lai hian Kylie Khan March ni somni pakhat khan athalak pakhat chu Instagram a posa chuta chuan akut zung tang amwam tut mai ani ma se he sumdong house tak mai hi tuna hian Kylie Cosmetics headquarters Oxnard California a in chung no em maya ha dam takin mega tin tunai mai khan ani hianin $1 million zit mai chu tunlai an atna ve mek te enkol na atan a donate nge ani Kendall Jenner hi Milar pakhat kera chom Kendallin a follower te rilru thabar nemtum atnia anasat zia asoinep hi soiselin thillo tak ani jok thu ashila ama hi Italian mini in heram hi shipui darna satna le thi tamber na ram ani meka tuma po pon chwa phallo ania kera chon ti hian asoi chun zom zela thil chu lo takani Kendall te ang Milar le hu hanga tak main hetianga asoinep tlat thi khonga yin thu dik tak soiro ti in Kendall tu post sung changa hian media lama anin hial na thu te po kan mu to chinka henat na alo dar zaw zel ta ka chuan Kendall te po hian he chileng laka inven na turata na zom tur tam takte zom ve in mi pa ngai tam takte ti dan angin in lama anin khung ve to ani Scott Disick abial na hlui KOURTNEY KARDASHIAN ti dan ang devin Scott Disick hian he hun tim tak mai hi sum siam nan man alo tum ve mek boka a clothing line TALENTLESS promote na atan hunalo mga a brand hi miwantang point kan lei phak t-shirt le hoodie sa soyin an product sa te hian khongayin ikut silro ti te an print vel ngei boka amanza thi chengsang thum zaru ka changa sangkwa za sari ani a Kardashians le Jenner te hau hian he t-shirt an halai hi Instagram an post te fur bokani Justin hian tuntum chu alar na le hausak na acha zonga manatuma Instagram post te siamin February sang ni sumni khan Beijing a Children Aid Charity te nena thilpe ka pek thu atar langa Justin hian video posting China ator pui thu te po alo soi to a tin donation a pek thu te po kan mo ani kha caption a China mishing kan ni na angin inbula kan ding ta kan vain kan in chan pui ton ve ka chulani ti in alo soi to nge Selena Gomez hian March ni som patni sang ni som ni a about game lei tura an bazar la Instagram story a posa ani po social distancing atul em wanga in chunga tom turin ain bo sai live vel ani a Selena hian he video a hian
fans te le followers te amanga effect thu soin anwaya him taka omtura adu sak thu le angeng thu asoi bokani hemi ma de ukar hian selena le anu hi Chicago a in khel en turin anzina heta po hian selena hi afim kur to hle a mai koravo nge ani po hian celeb dang te le keini celeb ni velem lote ang thavin in chung lumachangin a movie ente a music ngai thak te le ale khabut share te aron share nge a ni le dinuam tu atan aron ti nge bokani Ariana Grande Paper magazine in Ariana Grande in sweatshirt double XL a hak chang vela an fiam na posin 2 kutsil fai te ngi lo tour antivela Ariana Grande po in comment ve in kangei che u ania ti in a fiam let ve ni mase hetianga khovel boina lian tham taka hian Ariana Grande hian ala thu tak le in mi khongai na anga em boka IG a story post wei tam tak nein a fans te he boina hingai poimo turin acha na sa le a heba ka hian Italian Red Cross te he shipui baya boy mai te donation pack theina link alo postal to boka ama hi Italian lam chhuak ani boka achipui te chu atheng hi big law nge yang le Lil Nas X he Milarte dan hi chu adanglam ve de uthunga Lil Nas X hian Twitter a tweeting chante u in cash upload soira u ei tur leina tur paisa kalau pe ang che u chuan in ina in tom ta tonia ti in US a khopui tam taka emergency puan ani to le mi te in lama changa na thok tur le om holo tur ti an ni laya hetianga Lil Nas san thilphal taka ati hi offense tam tak te an lom hle ani Katy Perry point Orlando Bloom nen an famma saber tur pai chungin he boy ni himang ang pheli mai lavin amat chona Katy hian remna le mon na le twar chel tura fuina chaina mi puite tan a share ve rang china February sang ni som ni tirlam khan a video post a kan shireng chewa kan lo tang trai pui reng cheu hei hi kan pal tang ngei don ani alo ti to a atong trai pui na hian omzia anei po ni mai thei chaina chuan damna anchang chhomek jel chu ni hi Miley Cyrus he shipui leng mek hi Miley Cyrus le abial pa Cody Simpson te chuan an la thu tak hle maya natna shik len ve lain Miley le Cody te hian an chen na in natna shik omlo na turin anti-5 ve na sa hle a Cody hian IG follower 3.9 million te nena Miley in makeup mang me lova in anti-5 ve lai video share nge ni Miley po in Twitter a tweetin ikut khasil mai te ti in kutsildan dikle silrei zong tur te atar lang boka Miley hian Australia attorney na tur po kha akan sel nge ni kha Bella Hadid supermodel Bella Hadid hi karthum ve kalta khan Paris Fashion Week ka nal tak main alawin lan to a akalam a in selfie na thalak po follower 28.8 million te sharing milana changa Paris lam pantura thona achuang lai ani a ani po in chisel na ngai poimo in mark sa vo averan bokani ma se chuti a hon nu rewak lawa chuan ani po ina tom ve in akor phel chunga athalak pakhata posa ate te hle atur che in a barito eilai chu akeng boka ti hian caption da bok keile ka barito hian in chunga om turin kan chil che uni nangma tan chau ni lavin khovela imanga itak tak te tan po ina ito mangai ni ti in Tom Hanks le anupui Rita Wilson te henat na hi an kai ve ni ti thu chu kan share fact to kha Tom Hanks ngai na tu tam takin an khongai hle a Toma fapa Chet Hanks chuan til thendan soina video te siamin an pahni in an cha a an lo thon lo thu a soiboka ma se an ma ni le an bulami te him na tur tamdoi thiam te du dan angin anom don ni ti thu alo soi to nge ni Tom Hanks hian Australia a movie shooting an nei lain henat na hi akaya ma se tu na chuan zia om lampan to in chulkar ni chung Australia a anin en kol nuwa Los Angeles a an kir vele to ani Lady Gaga hian Italian lam chhuak ani thu min shil fo to china henat na in Italy an noi tak ta ka chuan a khongai hle po hi a om lo shan lo ani Gaga hian he hun thim taka midangte adu sakna thu Twitter a soin tun hun hi midangte kan khongai na kan lan chwa tir na hun poimo takani dam lo mek te dam lo lem lo te le thabar taka om mek te kan vain kan ma chon tlang vekani khovel hi kapmangai ani ti in Jimmy Fallon late night television show shang abikin New Year kami te chuan tunma athil thleng ngai lo tongmekin an show live audience an omlawani CDC in ngen na le chwa siam angin mipui pun khom lo tur ti ani awangin Jimmy Fallon le late night show host tu tamjok ti chuan mipui te camera kal tanga an biak po angai to ani Jimmy Fallon hian in lama changa lo thlir tu te nena heti hian soya midam ta na kanom hian chu kan thatlai berani itan heta hian ka omani ti in James
Late Late Show with James Corden host James po in heti hian soin kan mangai lutuk cheu itan zantin helaya hian ka omzia dona inui theina turin thei top chhuak katuma ini tin nun tlema alo zang khai jok theina turin atiani. Mariah Carey po in a followers tele afate kutsildan tur dik azirtira Mariah hian afa phirte Moroccan le manrute Batman le Elsa pajama hachunga kutan sillai aposa a caption tan ikut silla him takin omro thi apangani. Serena Williams tennis star Serena Williams hian afal thei angbera atum thu Instagram a posa ma se ina chatna lampang po soitelin karuk chung chu afalin nupuile nu kania eirong ball in chung segrek khoi ma en kol ka omdang kalo shil zelang cheu him takin nangni po lo mula he thil hi an mai lawania atiani. Naomi hi ajin na vela natna shikai lauchin tak mi ani ti kan shat vek to kha YouTube pa a video post pakhata po khan a chutna tur ati fai theina satja le mai kor kutkor le thil tuilam in tur angai poimo zia amu theya hetiang lo chuan rilrunuam zanin azin thei lo chinani tihana soiboka midang ten a film khur na chu engtiang po in lo soi sel ma se engha ma angai lo thule a shisel na angai poimo berani ti in kumsang ni somni March alo ni meu chuan a ARIANA sa in a film khur zwala Naomi hian airport a thalak posin heta hian full hazmat suit ha in mask gloves le dermit bunin he shileng laka a him theina turin hetiang hian a in thuamani. Gwyneth Paltrow kumsang ni som pakhat khan Gwyneth Paltrow hi film pakhat Contagion a lo chang to in he film hi tunlai khovel boina angdeu che hian shipuin khovel ati boy dan chungchang ani a kumsang ni somni aloni meu chuan Gwyneth Paltrow hian kan tunlai din munlo omzia chiahin azin na a marks avu ala Instagram a alo post to ngi a caption na tan mi chen kha chuan ka marks si over in lo ti mai thei ma se ka vo adon tho he marks wa chung hian thona a kamudona ke chuan a film kalo cham to awangin ka she chianga nang po lo him nge yang che ti in a post ani. Heti lai hian Milarte sum tam tak he natna tuar te tan an donate na sa hlea Ryan Reynolds le Black Lives Matter chuan Feeding America le Food Banks Canada tan $1 million an donate nuwa cheng vai bel chithum chu New York hospital pali ten an manatan an pele tani he hospital pali te hi Tunlai Hrileng and Kolnabi hospital te anni zai chiam na Rihanna chuan $5 million zet mai a donate boka tin Kylie Jenner point $1 million alo donate to boka actress chelo tak mai Angelina Jolie pon $1 million tho a donate $1 million hi kan cheng vai bel che sari le makta do enganen a in henani tin Milar zinga ARIANA Grande Kristen Bell Justin Timberlake Vanessa Hudgens le Lady Gaga te pon an donate bok Milarte po in kan tunlai khovel boina an la thu takin an ngai poimo hle ani ti alanga nang po in iti venge nge tur ani ti sherengin ikut stil chala in enkol ulokin Pawnah chhuak lola himdam takin lo omje langche.